Ke o tshepisa hore nkeke ka o sitisa haeba e le hore batla ho nyalana le Meiki. Haeba e le se wena o se batlang. Nna Thanda se wa tseba ka taba ena. And as you ask the management here will never deliver us anything in trouble. I just don't think this is necessary. You don't have to rub a nose in it. Hobane ke tseba hore bokamoso ba Pheko ha bona le Meiki, bona le Thandasa. 9:30. Yes, 9:30. Same sizzling drama this Monday, half an hour later. Woensdag 17 Desember is dit sowaar net 1 week Kersfees toe en Basella se Kerssak loop oor. Sewende Laan aktrise Jana stryd om in haar man hou tweede witbrood in Port Elizabeth. Ons skep verskillende voorkomste met dieselfde tafelware wat lyk soos die wat meeste van ons het. Bou 'n braaiplek wat die manne na sement sal lok, kry kosplanne wat 'n gasvrou of heer genoeg kuiertyd gee en klop aan gesoute akteur Erik Nabs se deur. Basella Woensdag om 8:30 op SABC2.